nangemambala live lonke libambile indzaba yelive kungabe ukuthi ngumsebenzi webabukisi kuphela leyo nsaya leyo ikuwonke wonke loliswati ngifuna ukukhulume nawo ke emaswati nyalo lasekhaya ekutheni kumcoka kangakanani ukuthi si-embrace le nto sonke sitigcabe ngayo sonke sibe imbumbe mnguni ngiyabonga kakhulu vele kumcolo sesibambana sibe munye ngobana ngete walunga sinawo uba somlidlwana wakho lapha nalo uba somlidlwana wakhe lapha asihlanganise indoda ibe into yinye njengoba nje nakulamanye emave ukhanza ukuthi bahlanganisa letinto nasekuhlangana letinto setilive setungumlilo semkhulu ke lapho futhi nangabe sihlangene ema strengths nema weaknesses ethu nobeka ngasilumbi siyakhona sesihlangana kunetimvo sibabukisi lesingakhona ukutenda kahle kunetimvo lesibabukisi sikhona ukutenda kahle kunetimvo lokhana silomunye umuntu lele singakhona ukutenda kahle nitenda kahle nasesihlangeneke singemaswati sesenta into yinye sitawukhona ke ukuthi silibambise live sihambe siyembili nje ubekisa njengebantu labaningi labachamke emaveni kunaba beJoshua Maponga babe Joshua Maponga naye sikhulume naye samcela sibabukisisa kabuye eSwatini sitowenda naye lihlelo iPodcast ujabule kakhulu naye uyethe eSwatini uthi ufuna kuta la eSwatini sawuhamba naye etikolweni sihambe siyofundzisa nalabaningi lesidibene nabo bathi siyafuna ngoba siyanibona la kubomabona ukuthi hayi nini ngasinibambile lento nihamba nayo ngeke ke vele sikhona ukukwenda ngamunye kufuna sihlangane emngunje ubala nje emsakadwe wetithombe na Genesis into lenhle leyo siyayibona silive kufuna ukuthi sihambe kanye siyajabula lelitiko letemfumvu nakuleli kwendile ukuthi liyimelele kahle ngoyama mswado wesithathu lisho ukuthi bafunza bavunule njalo ngalesihlanu ngobana konke lokuhle kuchamuka kiwe emakhosi bayethu nophakathi siyabonga ukuthi lelitiko letemfumvu likwendile lokho ukuthi kube sale vele kuba ngumgomo ukuthi live litawuhamba kanje cabanga mnguni ukuthi nakufika umuntu abiya kulelinye live yahlala ngendiza mhlawumbe ufika kulesihlanu ana kafika lapha e-airport ubona sithombe sengwenyama ivunilile nangathi uyangena lapha amsisela amsevako lapha phephetela sinoyilokwana umhelwana nangathi ungena emotweni yakamanzini abantu abesikole bobhaka imhelwana wathi kwendekani nabakithi ngaleyo ndlela leyo ke sitawuhamba thina indzaba yethu simaswathi itawutekwa ngithi nendlela thina lesenda ngayo futhi indzaba yethu simaswathi itawulungiswa ngithi kudo lokuqhamuka ngaphandle atowendela thina singemaswathi ngiyajabula mangibone emaswathi asukumela siswati kunemajala amaningi asebenza konje lejala kaSimelane umnguni lapha leThumsani Shumayo eSiswati lento la yendawo yinhle lo muntu uyabona sinayo timisela futhi unelwati luningi kunabo gogo nabo silwane nabo benda emahlaya bawenda ngalesiswati ngisho ukuthi emaswati asukumile avukile manje ke nyalo sesikhathi sekuthi kusukume ukuthi sivuke nje kodwa lento sibo sihlanganisa njani bese siyakhamba siyakhona ukuthi siyimonetize ngalenye ilanga kuqhamuka iprivate jet mnguni ilanze babukisi ilanze leThumusi ilanze gogo ilanze Sanchez ilanze bani uthi niyahamba niyalena kuma Grammy Awards lena eNew York sifike sibashaye ngesingisi khona lena babathi nemajobeni siyaphuma singisi ngisho ukuthi ke vele kumcoka ukuthi sihambe kanye siyembile mnguni waseGudunkomo siyathemba nje isikhathi sethu sesilimala masinyana ngiphuthume sibona litiko letekwadisa Ministry of ICT ngekholwa ngumhlonishwa Savannah Maziya imphunga basebenza kakhulu indzaba yokuthi vele nakulesi kufaka la kubo social media kube monetized siyathi ke lokho ukuthi babukisi bane dinombolo letsetulu kakhulu kubo social media sathi nento enjani ngoba lesikhathi sibe sifisha kakhulu and the numbers that you have generated are quite very significant umvuke uyatibuta ngaleyo njabule emaswati lanayo ukuthi uhulumende welive lembube usasebenza yona lendzaba lena through litiko la ka ICT ukuthi siyawuthi sifika leso sikhathi ngoba indvuna ithembisile ukuthi sekududane kakhulu bayisebenza vele isebhodweni uthi amaswati excited kangakanani uthi bathini babukisi nge-social media siyathi ukuthi ne presence lenkulu khona social media mnguni is the way to go ngokukhuluma singesimani simangale kakhulu nathi mnguni nje usho nje singena social media sine only 12 months ago samangala iresponse lesifike sayitfola emaswatini nakulabanye abantu labangaphandle kwale live labangasiye emaswati nemaswati la ngaphandle kwale live sabona ukuthi kunendlala lenkulu bantu bayayifuna bayayithanza le content phinde sabona sekuqhamuka nalabanye futhi after siqalile thina sikhanzana labanye vele la khona la ku social media nabo sebaqhamuka sebavela nabo sebakha le content lo ngikhuluma nawe nje mnguni nasikhuluma ngeviewership bantu lasile bake bangena epage babukela
sebaba ngeke bo 25 million le level nje sibabukisi for the past 12 months kulama platforms cishe nje ethu onke la khona siyamangala nasendlela kwenteka ngayo Mnguni futhi aya ngalokukhula aya ngalokwanza Foundation. Lena nje Well, basically, I can say Babukisi Foundation, we are all about bringing I salt. was live on television Zimbabwe wonke bekabukela beva nasibonga amakhosi bawubona umhelwane nakuma platforms abo base bayafaka lento bese siyenda lapha tinombolo nyalo Mnguni utawe sabeka ngisho ukuthi ke Mnguni wasegudu ngoma ngithi sasho sibabukisi ndawubele emva ingwenyama lengiyona isikhomba indlela sibabukisi ke nathi besingeke sibonakala sisodwa kube bekungekho labanye labafaka lagalelo njengalaba lesengibabalile nje bonke bo Sanchez bogogo nabo bani ngoba na ungena ku social media uthi uklik ababukisi bese kuyakuvetela ukuthi labanye labakulomkhakha labendathi ngizabathi Siswati bobani ngiko ngithi alabo algorithm uyabona ke lamagama esingisi uyawathi wena Mnguni labo algorithm nani nokutsha sasishawe isikhathi kodwa nje anginibongele kokucala ngibongele babukisi ngivile lokho ukuthi vele uthi le award yelive so sinje sibongela live ngana award nayi lenhle kangaka lebuya khona eZimbabwe Harare Iconic Awards Summit. Babukisi Foundation, lwadi nebuve ingcebo.